لهر جاهك بنفدم وحمدم وباش بنا دم پیشکش کرنا بولتنا دمجمر ششاو دست بکی دجی سرنوچا به هلکافتا سربست بردان خبرکار عبدالرحمن آپو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کۆنە گشتبۆی پێشوازیکردنێ لەسەرکردە و خەڵکێن ڕۆژاوای کوردستانê بەدا و تەبایە سەرکردە و چین و توێژێن ڕۆژاوای کوردستانê بەگەرمی ڕوو لە کۆنێ پێشوازیکردنێ کردن. طاهر سبوک سکرتێرە پارتیا دموکراتی نیشتیمانی کورد لە سووریا دەبێژێ گرتنە خەباتکار و وڵات پارێزان مینە عبدالرحمن ئاپۆ زیانێ بدۆزە کوردی دەگهینێ. لەسەر ڕێیا دێرکێ بویەرەکە هاتن و چوونێ چێ بۆ دە ئەنجامێدا دوو کەسان ژیانە خۆش دەستدان و ڕاوشکارێن ئەمریکی بریندار بوون. رووسیا دەبێژێ حتاوەکە ئیرۆ لە باژارێ ئێدلبێ ئۆپۆزیسیۆنە میان ڕەوژە ئۆپۆزیسیۆنە تۆندڕە و نەهاتیە جوداکردن. دوباره سلاو به هلکفتا سربست بردان خبرکار عبدالرحمن آپو اندام کمیته نوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کۆنە گشتبۆی پێشوازیکردنێ لە سەرکردە و خەڵکێن ڕۆژاوای کوردستانê بەدا و حتاوەکە ئیرۆژی شاندێن جودا جودا ڕوو لە کۆنێ پێشوازیکردنێ دکەن. لە گۆرێ ڤیدیۆین تایبەتیان و گەهشتە دەستێ ئارکە شاندێن سەرۆکاتی و ئەمینداریە گشتی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریێ سەردانە کۆنێ پێشوازیکردنێکردن و دڵخۆشیەخوا بە سەربەست بەردانە ئاپۆدانە خویاکردن. هەروەها کورد پەروەر و وڵات پارێزن ڕۆژئاوای کوردستانê و ئەندام و ئالیگرن پارتیان جودا جودا یان ڕۆژئاوای کوردستانê سەردانە کۆنێ پێشوازیکردنێکردن و بگەرمی پیرۆزبەهیە سەربەست بەردانە ئاپۆکردن. ئەندامەکەی پۆلیتبیۆریا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دەبێژێت و سەربەست بەردانە عەبدوڕەحمان ئاپۆ پێنگاوەکە ئەرێنیە پێویستە پێدێت تەوایە گرتیەندە زیندانێن واندە سەربەست بەردێ. بەشار ئەمین ئەندامێ پۆلیتبیۆریا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا ڕاگەهاند و پێویستە ئۆفیسن پارتیەن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریێ وەرنەڤەکردن و پەیەدەت و ئاستەنگیان لە پێشیاوان دروست نەکەیدا و کەش و هەوایەکە ئەرێنی دروست ببێ پێنگاو ji بۆی چارەسەریە کریزە ڕۆژاوای کوردستانê وەرنە ئاوێتن. هەروەها بەشار ئەمین گوت و وەکە پێنگاوا یەکەم ji بۆی چارەسەریێ سەربەست بەردانە ئاپۆ پێنگاوەکە گەلک ئەرێنی بوو. طاهر سبوک سکرتێرە پارتیا دموکراتا نیشتیمانی کورد لە سووریێ دڵخۆشیەخوا بە سەربەست بەردانە عەبدوڕەحمان ئاپۆ ئەندامێ کۆمیتەیە ناوەندیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریادا خویاکردن و گوت و پێویستە تەوایە گرتیان ژێ زیندانێن پێدە سەربەست وەرنە بەردان و گۆچیک و گرتنە خەباتکار و وڵات پارێزان مینە عەبدوڕەحمان ئاپۆ زیانێ بدۆزە کوردی دەگهینێ. یکی عربی پیشن صامت وقت هما سردوزا هما ما گرین دایی به آبادی خبر سیاستا انجمانا خبر پارتا نابی وزردا تیسا حسنی رزبایاوی دکن انکه بردان شعالی پیدد غابت أريد فيه وآلي راست الهيري دكت ما يجي بالبرقات كسب الدين نش الضاب وسركرداء ولا يمكن الجمال لا هل يكشفوه رأي أفواجبوه يدري أفواهاتم قلت بالبرقات گرفتن گلک عالی جنود رجوال خبر قرار نش عالی طرفی بیشتر از کرد एक खबर अखबार ना बे खबर करा शालातवाना
پارتیزانا بگرێت. جه علی خوبا عبدالصمد خلف بروانده کمیته سیاسی پارتی ایکیتیا کرد لسوریه سربستبردان خباتکار عبدالرحمن آپو اندامه کمیته نوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه لگل کرد پیروز کرو گوت کو جه دستپیک و خواندن انجمن اجتماعی کرد لسوریه جبوی روشا سوریه خواندن که زلال بو خواندن انکسی راست و درست بو تکذکر کو ددم نهاده پیوستی بیکریزیه نابمال کردی هیا انجمن اجتماعی کردی سربستبردان مامۆستای بنابوو دەنگ عەبدوڕەحمان ئاپۆ لەخوا و لەوە پیرۆز بکەن. ئیرۆ ببندی کۆنێ ئازادیا بیتە و شەڕێ بنابوو دەنگ هەموو هێز و سازیە بۆ هەنێ و پارتیە بۆ ئامادە دەبن وەک سەرکردایەکی پارتیا کوردستان سووریا پارتیای سەرەکە هەندێک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی دێ ئەر نەجارە یەکەیە بۆ بنچاع دەبێ ژە ئالی میلیشیاتێ پەیەدێ و هەر جارێکێ ئەو دەکۆشەر دمینێ لەگۆ هێدی و ئۆمیدێ ملەتێ خوا و بووی دەنگێ بلند لە هەمبەر ئەمە کریارێ خراپ سەکنی گەری خوشک و برا ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی جێ دەستپێکێ دێ خوێندنێک ڕاستی درست لە ڕەوشا سووری کرد تایبەت پشتی ئەم قەیرانە بۆ سەر ملەتی سووری دەهات ji bo wilo ji destpêkê de bi çareserkirina siyasî bû li hêlekê li hêla dijî hewildan kir bo mala Kurdî ava bikin û ew hewildanaya wek hûn dizanin a bo damezrandina encumena niştimanî Kurdî kir bo karbe tevgera siyasî اگرک بکن پیشوازیه اندام کمیته نوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه عبدالرحمن آپو لباجار قامشلو روجاوای کردستان کت جدرک تایبت جه باجار قامشلو جه ارکیر راگهاند کو اگرک بکن پیشوازیه سرکرده عبدالرحمن آپو کتو زیان به تن مادی بون جدر هروه دازانین کو جبر بارینا بارانی او اگر هتا ومراندنو زیان کو گهشت نکن بتنه مادی بون ده چرده مجدار ده پارتیا دموکرات کردستان سوریه ده خوانیک بلاف کربوت ده پیشوازیه گل جبوی سربستبردان عبدالرحمن آپو باجار قامشلو لی یاریگه باجر راگهاند بو اندامک امیداری گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه گوت کو سربستبردان عبدالرحمن آپو جالیه پیدا و پنگاوک گلک باشو بردوام بوند آویتنا وان پنگاونده ده برجواندی گل کردیه هزار علی اندام امیداری گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه راگهاند کو به تو آوایکی انجمن اجتماعی کرد لسوریه درگه دانستاندنان جبوی یک ریزیا نومالا کردی ده نخستیو بردوام انکسه جبوی دست خستنا مافین گلی کرد لروجاوای کردستان خبات کریه هروه هزار علی گوت کو ددم نهاد روشا سوریه بگشتی و یا روجاوای کردستان بتایبتی ده قوناغکا هستیار ده درباز دبن و جبوی برجواندین بلندین دوزا کردی و پاراستناوان پیویست خبات جبوی یک ریزیا نومالا کردی وری کرن لسر سرکه بجار دیرکه روجاوای کردستان بویرکه هاتونو چونه روده کتی ده چند اتومبیلان زیان بوان گهشت دو لسر گوند جلو لسر بجار دیرکه روجاوای کردستان دماکو اتومبیلکه لشکری یا پگاه به مخالفی هات سر جاده برهگرکه خوابوی اتومبیلا لشکری ده داو جبر کو جه بویره هاتونو چونه نوال بو اتومبیلکه ریخستنکه سویل تولی بویره بو
پشترە سێ ئۆتۆمبیلên لەشکریک و ڕاوێژکارên ئەمریکی تێدا هەبوون خوا بە ئۆتۆمبیلە لەشکری یایەپەکە و بارهێلگەری ئۆتۆمبیلە ڕێخستنە سڤیل دەدا لە گۆری زانیاریان و دانجامە بوویەرێدا دوو کەس بۆنە قوربانی و ژیانە خۆش دەستدان و چەند کەسێکی دن بریندار بوون دناو برینداراندا ڕاوێژکارên ئەمریکی هەبوون. دەربارەی یەکرێزیانە مالا کوردی تەبایە سەرکردە و شڕۆڤەکارێن ڕۆژئاوای کوردستانê تەکەزیە دەکن و دەبێژن و دێ دەمە نەهادا پێویستە ئالیێن کوردی یان ڕۆژئاوای کوردستانê بجدێ لەسەر یەکرێزیانە مالا کوردی ڕاوەستن ji ber tûmafek desteber nabe eger yekrêzî newê durustkirin. Ji dema ku şoreşa Sûriyê têk çûye û peyedê desthilatdariya Rojavayê Kurdistanê ji rejîma Esed wergirtiye û heta weka îro rîsteya herî ku li ser zarê serkirde welatparêz û kurdperweran dubare dibe yekrêziya navmala Kurdî ye û dibêjin ji bo bidestveanîna mafê Kurdan yekrêzî ye. Fêsal Lenehs û endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di çarçoveya beşdariyê di bernama civat de ragihande ku Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya berdewam ji bo berjewendiyên bilind yên doz û gelê Kurd amade ye ji bo yekrêziyê. Dazanîn ku pêwîst e PYD danpêdanê bi şaşitiyên xwe bike û pêngavan ji bo yekrêziyê bavêje. û ji aliyê xwe ve Abdusemed Xelefbiro endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê got ku ji destpêkê ve xwendina Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji bo rewşa Sûriyê xwendineke zelal bû û xwendina enekesê rast û durist bû û te kes kir ku di dema niha de pêwîstî bi yekrêziya navmala Kurdî ye. Ta ku li ser tevahiya astan mafê Kurdan bi dest vewerin. Eroha û di çarçoveya beşdariyê bernama civat dest ya Med Haco serokê şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê ragihand ku dema rejîma Esed desthilatdariya deverên Kurdî radestî PYD kir zanîbû ku Tirkiye bêdeng nabe û bi tundî bersivê bide. Di dema niha de eger heye Tirkiye derbasî herêmên Cizîrê û Kobanê bibe mîna Efrînê. Lewma ya herî giring di dema niha de xebat ji bo yekrêziyê ye. Ji alî xwe ve Dr. Ferîd Seعدûn ekadîmînas û mamoste li zanîngeha Feratê li Hesekê ragihand ku di dema niha de gotina yekrêziya navmala Kurdî ji bo perdepoşkirina siyasetên şaş yên aliyên Kurdî û wendakirina raya giştî ya Kurdî bi kar tê û yekrêziya navmala Kurdî neb du aliyan ve girêda ye. Hejar Elî endamê emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ragihand ku bi tu awayekî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dergehê danûstandinan ji bo yekrêziya navmala Kurdî danaxistiye. Dazanîn ku rewşanhaya Rojavayê Kurdistanê di qonaxeke hestiyar de derbas dibe û ji bo berjewendiyên bilind yên doza Kurdî pêwîst e xebat ji bo yekrêziya navmala Kurdî were kirin. Di çarçoveya beşdariyê de bernameha pevîna arkê de ku biryare îro demijmêr heştê şev li ser ekranê arkê were pexşkirin. Slêman Oswan endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê ragihand ku çaranivîsa Sûriyê ji destê rejima Esed û gelê Sûriyê derketiye û biryar ketiye destê welatên zilhêz de Sûriyê niha ji qunaxa şer û pevçûnan derbasî qunaxa siyasî bûye û amadekarî ji bo derûstkirina destûrekî Sûriyê nû têkirin. Piştî van salê taliyê biryara çarenûsa Sûrî ji destê Sûriyîna derketiye biryar ketiye destê dewletên mezin taybet Rusya û Amerîka û dewletên herêmî çi Tirkiye be çi Siûdiyê bû gelek dewletê din gelek destê werdan di wedayê Sûrî çê bûye gihaştî demekê yanî îro çarenûs li cem dewletê mezin û ew wek dibe hevpeyvînê bi hevdûr dikin ji bo çarenûsa Sûrî îro wedayê Sûrî gihaştî astekê yanî kar dibe ji bona lijnak destûrî çê bibe seknandin ew kînbûna meselê şer di nav opozisyonê û di nav rejîmê de û eglebê wan tişta jî salhê rejîmê hesim bû bi ittifaqiyatên dewelî û iqlîmî yanî taybet kem bên li ser cebha cenûb bisekinin em li ser derdorî Şamê Gûta û van derê din bisekinin yanî biryare wek dibe tefahumatên dewelî çêbûn devernehane divê destê rejîmê de be Sûriye hatî parkirin di nav van dewletê mezin de Rojhilatî Çemê Firatê ev mintîqet nüfûz Emerîkî ye مناطقنا مثلا ام بين
منطقة عزازة وجرابلس وعفرين وحتى تبقي إدلب سينوري لاذقية خيابوي أشكربوي بمنطقة نفوذ تركيا وكيدا مناطق روسا ونظامها تنه حددان إيجا إيرو يعني نظام تحكم ديك يعني عمليا تكاربي سوري دابش بوي يعني السر عردي السر خاكي سوري دابش بوي بيجي إعلام يعني أبدا بشكرن قناعة مدي يعني إجاوب آلي شارنوسي هر يعني بدي روسا وإيرانية وتركا بردوام كرن دبي كاري خده مباشرة هلوستا أمريكانا ودولتي أوروبي أو دولتي ماغو بينج زائد دو دركتن يعني أوجه هلوستا قدام خياني كرن لهمبر وقت بي ويشاقا كونغرس سوتشي تشيبو ويشاغد قناعة مد بهم وقت بي مثلا سوري جاوي ببر حليد هره ببر چاره سركرنا سياسي دهره ڕێخستنە بەرچاو ji بۆی ئازادی و ڕاگەهاندنی هەفدیتنێک ژێژنێن سووریێرە ji بۆی بەهێزکردنا ڕۆڵاوان لە هەولێرە پایتەختە هەرێمە کوردستانی دەرخست و هەفدیتن تایبەت و بە بەحسا ڕۆڵاژنێ دە دەستورە سووریە نودە و شێوەیە پێشخستنە ڕۆڵاژنێ دەحەمی ئاستاندا. نامە هەفدیتنەکە ژنەیە بیتر ئەم تێدا سەر بەحسا ڕۆلێ ژنێ دەستورێک گەڤندا دیکەن و هەفپەیمانیên ناودەولەتی یەک ژوان هەفپەیمانیە سیدا و یا ژنێ نەها لڤر هەفدیتن شێبیە ji بۆ ئەم سەر ڕۆلە ژنێ دەستورە سووری یان و ئاکو تێدا مەزراندن نەها ئەم تێدا دەنگ بکەن دبێژن ڕۆلە ژنێ پر کێمە تێدا گەلو ئەف چیە ینی سەودەما خۆ چییە ئەف هەفدیتنا ji بۆ کە ئەم بزانن کا سەدەما vەیەکێ چییە ئەم دixwazin zanibin ka ev jinana ینی birayê wan bê eger çi bin di vê destûrê nîda têda hebe wê bîtir ewana azad bin û rêveber bin ji vaka xwe de gelo wê çi bend bi dilê wan bê ême bihîstin eno jinek yan du jin tenê ihtimal heye di destûrê de beşdar bin jinên Kurd ev gêmaniyeke ji bo me em dixwazin bizan sibema vêyekê çi ye û gelo ev jinê li vir beşdar arayê wan çi ne li ser vêyekê dixwazin yenî iqtîrahatê wan çi ne pêşniyarê wan çi ne dixwazin çi bikin ji bo ku rola jinê zîtir bê têda بەڵێ تەماشەبانێجا ji بۆی گوتوویژێکە بێتر لەسەر یەکرێزیە نەمالە کوردی و بووە داخوازە تەبایە ئالی و سەرکردێن ڕۆژ ئاڤای کوردستانن هات ڕێسکەی بە مامۆستا ئەحمەدی موسێ شرۆڤەکاری سیاسی لەگەڵ منە مامۆستا ئەحمەد دەم باش ونەریناتە ji ber çê ji dema ku krîza Sûriyê dest pêkir û rewş têk çû hawl ji bo yekrêziyeke cidî nehat nedan di dema nehade ku devaya navçeyên Rojavayê Kurdistanê ku di qûnexeke hestiyar de derbas dibin tekezî li ser yekrêziyê têkirin gelek şirokar jî dibêjin ew yekrêzî bi tenê ji bo wendakirina rastiyê li pêşî raya giştî ya Kurdî. Vara tew temaşevanê te û guhdarê te bi xêr û xweşî bin. Gelek spas mamosta. Ne bawerim li dinyayê hebe yek piçik aqil di serî wî dihebe û Kurdik bi namûs bê ila yekrêziya Kurda dixwaze yekrêziya partiyên Kurda hela millet tev diyekin lê partiyên me neyekin yani yek rih di rihê wî dihebe û piçik namûsa Kurd tê dihebe wê yekrêziye bixwaz lê gelo ev yekrêzî çend carî hatî xwestin û çi qeysî çûye serî di baweriya me dehê cara bê xwestin û naris serî el peyedêl vê de ketî astangîkê dûkatî ew berî anha tecrîbe bi peyedê re heyî bi sê rêkeftin ew neçûyî serî wê biba çara ew naris serî û a pênca naris serî elmuhim wek birîn yanî wek çil dixwaze bike wek dixwaze xefkê derkeve piştî xefkê dîsib nigê xwe û peyna xwe li qûna hemî tiştê xwe mixabin yanî lê em dibêjin xwezî yekrêzî çê bibe lê gelo peyedêl xwe nere Kurdi ev muhim e
يعني دوال خود منظوره و د چاوه و نه د دوزا کردی چی و چلو به چاره سرکرن د هندره سوری د مانه هین جمر خویا نکریه و نوادا خویانیه واهنه انو چاره سرکرنا واج دوزا کردی ر چی د هندره سوری د تنه چاره سرکرنا وانا تهجیرا کردا یو خلکی خورته کردا د خنبن اخید د بر علو جلو د او د بر جاس مخلف د ما افجوا فهم كريه حيانا ما نرينا وانا دوزا كردي ما نديتي ونوا فيش ما كريه آدن يعني وسرچه اساسي ويكريزي تشدد معنا دوي بمرتكزات دوي بنجهد تبع سرکردان دبیجن جبوی پاراستنا برجواندین بلندین دوزا کردی و پاراستنا دستکفتان گوب دستخستنا دستکفتان جبوی دوزا کردی پیوسته تنازل وره کرنج شرط و مرجان و به شرط و مرج او یک ریزی وره چه کرنو پنگاوش بر برف یک ریزی ورنه آبیتن لبناری نتا دورده حتی چرا ده که برجواندین حزبی و کسی ریگری لوه یک ریزی کرنا يعني سؤالا قولوا مرو بفي ملتي دكنه يعني او قوتنا هاني قد ب دستكفتين ملتي كرد دستكفتيه شو حيرا كام كتن دستورا سوري دحيا بوي دستكفتي ايه تاني بياده در مدارس فالا دك ومنهاج خير ركيك بناوي زماني كردي دخندن وبناوي ريبازا هاني قد خوندن انه والله ام كرداد ريبازا كرمانجي ددنوانا وكردي ددنوا ما مستحب ببز شروجه ده برجوندين بلندين دوزا كرديين بشروجه نك روجا ايرو كا دستكفتي كردا چنن ودود انا با اما حردو آلي كرين يك ترسك پر مهمه وحردو آلي هرم كير بدنو بستين وحردو آلي والسرچ اتفاق ببن يعني برجوانديا حردو آليا د دوزا كردي د چي و چلو اتفاق ببن د دوزا كردي د معنی دوی پیش ملتي كردكن و او حردو والسرچ اساس اتفاق بكن سر اساس تقاسم سلطه سر اساس سيمال كاماجمر و معابر جمر و نفط و غاز جمر و دوز البرچو سرچ اساسي ولهف بكن دوی پیش ملت کردکن سر وی اساسی و بی اساسی لهف کرنن و سر وی اساسی جهارن تفاوضی بکن گلو و برجیمر بکن یان با اپوزیسیونر بس و سر چه لهف بکن اف 7 سال هفدو مرزی کرنن اف 7 سال هفدو تخوین دکن حردو آلی و اف 7 سال حیاج پیاده هاتی دوز ترباوی کولای و دوز خستی بن آخیده سرچه اساسی ویل هف بکن يعني هما بقرتنا عبد الرحمن ابو پیاده بون کرد بردانا وینا پیاده لرزا کردی و گریای پیاده افنا هنه بری آنا کرید کوبانه 2014 بری آنها سيفن كرنن يعني سي جاري ريكفتن شكري وبشتي قبسر كتي يا خطر سر شو يبعنا خل ريكفتنا خستي تباوريا بيدينا قطعا برادر كبن سر تلفزيونا بأم كردن ودوزا كردي قلتنا أحمد واتیا قلتنا دمكو بيدي فشار لسر دروز دبي ودكبي الطنقية دا دست بفان اجراءات انت كيانكو ابدا بري سيما هاتشما عبد الرحمن ابو برندان وشما كيري سال وشار ما هات حبسيكن قالك عبد الرحمن ابو حبسي بشار الاسد دبا نت حبسي بيادي بس كردم تكردي شي كاج مربش تكردي شي يعني تشتي عجيب دكن اولا حس القومي الجموات فينا بارتي قلت تاسيسها والواب ليبنا رتيبين علامه واد داسو تشاكوش تي اب حزبك نا قوميه ازبني هاتن بكيت كنن اب هاتن بفي ملتي ساذج دكنن نما او درو ونما او خاب لخلقي دب بردانا يعني بردانا عبد الرحمن ابو پشتی سال و 4 ماه نه معناوی بونو کرد و نابون کرد برادر که من سر تلویزیونا به ام کردن و ام کردستانین و ام کردستان که لسوریا تخوازن من نابی به دبر ما روجاوای کردستانی کرن روجاوا کرن شمال سوریا خلق شمال سوریا درن نابی و ناد دکن روجاوا کن روجاوای کردستانی ایوا عکسن
يعني اف تشكي كردي لباوا تنا حرقت كبن ازماكي دي وهرم باشور ايجا بشتي جا ازميجي خلاص باشا خبر مامۆستا باشور ئەحمەد بدر پرسێک بردەهەیە کە تداخویاکردن بەشکرت بێژن تشتێکی بناوێ کوردی تێدا پرۆژە مەدەتنێ لە ئالیدن لە هەمبەر چ جوان تێخواستن داکو دە پێشە ڕۆژێدا دۆز نابژم وەرێژ نابرن داکو زەعیفتر و لاواستەر نەبێ از بني وقت قد بروجيه ونادى تشكي كردايتي تنا معنا خد فنجا بيرين الباخلكي وقت قد فنجا بيرين الباخلكي انكسي كما لاكا وينا يهر تفاوضي بيربك اگر تفاوضي اتفاقي جيجا انكسي بيربك معنا خو بيربك للولاء جا اردوغان ازولو فيم دكم يعني شو معنا ويناي كاجمر بيشف سري حفظ صالي حردو طرفها هبدو تخوين دكن ان كسيد بيقتو زلامه بشار و ايراني افجد بيقتو زلامه اردوغان باشا حردو طرف يسر شو اساسي لهف بكن والهف بكن سر اساسي زلامتي جدادگر كردستان يربكن دوی بالهف بكن سر رزگار کرنا خاكا روجاباي كردستاني قد بنجي بشار الاسدي وكي دنش خلكير الهبدوتين اشتغالي جيرنابي باشا مامۆستا ئەحمەد داوین پرسیار دەدەمە نەهادا مەترسیەکە مەزن لەسەر هەرێمێن جەزیرە و کوبانێ هەیە و تورکیا وەکە چاوە دەرباسی ئەفرینێ بووە دەرباسی هەردوو ناوچیان ژی ببێ و ئەمریکاوێ بێ دەنگی هەل بژێرێ بێگومان بڕێکەوتن لەگەڵ ئەمریکا دەوردا دەوێت وەرێکردن داکو هەرێمێن جەزیرە و کوبانێژێ کارەساتەکە مرۆڤایی وەرێ پاراستن از نباورم که ترکیه و درواس به جزیره دسر مدرونانه جبر جه سیده وی جه امریکایی يعني عريفك امريكي لاوتيل قامش لورازي او جبابي اردوغان زيدي درباس به از نباورم قوي درباس به روجهلاتي فرات هاگر درباس بيجي معناه خروج آوا بباكور كردستان بزلقان مالاوي آوا معناه ام دبيجن برا كردستان يك پرچه بو چه بو رزگار ببه حيرا برا كي بي مگشا بك يك پرچه او سر موينا ايجاد زكي هبك بمالاوي آبا بيام ام قشه مب سوري في بزلقيا قشه مب عراقي بياب تركيا بياب ايراني ويچاغي ام دمين بدجمنكي كي درباس بو وما ما بزلقين بدولتك حچار پرچه مالاوي آبا اما ويچاغي زانبن ام دمين بكيماني بدجمنكي نباورم تركيا درباس بجي امريكاناي از نباورم باشا تقديرا منه گەلک سپاس ji بۆ شرۆڤەکارێ سیاسی ئەحمەد موسێ کۆ درێ سکایبە لەگەڵ من بوو گەلک سپاس مامۆستا ئەندامێ پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا و سەرۆکێ خۆجەهیە عەموودی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە عەبدولوەهاب محەممەد کوڕمی کۆچە داوی کرد هیرۆ لە باژارێ عەموودێ کوردستانە سووری عەبدولوەهاب محەممەد کوڕمی و ئەندامێ کۆمیتەیە هەرێمی یا پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا کۆچە داوی کرد پشتی کو ژیانە خوا حەمید خزمەتە پارتی و ڕێبەزە بەرزانیدا دەرباس کرد و هیرۆ لە گۆرستانە عەموودێ تەرمێوی بە خاکێ هاتە سپارتن بریارە ڕۆژە دووشەممە بێ جوینەک دنابەرە ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکێ تورکیا و هەفشانێویە رووسی ڤلادیمیر پۆتین وەرێ داخستن و تێدا تێ پێشبینیکردن کو ڕەوشە سووریە و داوین پێشاتین کۆمیتە دەستوری یا سووریێ وەرنە گوتوبێشکردن هەردوو سەرۆکن تورکی و رووسی و dijvîna xwe ya bêde goê li Stenbola Tirkî were lêdarxistin hejmarek babetên giring yên taybet bi rojhilata navîn û Sûriyê guftûgo bikin bi taybet mijara Komîta Distûrî ya Sûrî. Mîdyayên Tirkî ragihandin got duşemba bê wê civînek di navbera serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û hevşanê xwe yê Rûsiyê Vladimir Putin bibûneye bi dawî hatina beşê deryayî yê veguhestina gaza Rûsî ji bo Tirkiye wê were lêdarxistin. Li gorî çavdêran wê gelek mijar divê civînê de werin guftûgo kirin bi taybet mijarên girêdayê rewşa Sûriye û pêşhateyên dawî bi taybet bi rêveçûna pêkanîna Komîta Distûrî Sûrî bi taybet gohar du welat negehiştine rêkeftinekê derbarê pêkanîna vê Komîta Distûrî tevî civîna wan ya dawî li Enqara beriya çend rojan. Rûsya û Tirkiye tanaha li ser lîsteya siyem ya taybet birêxistinên civaka sivîl li hev nekirine. Gobiryar hatiye standin got sê lîste werin vexwendin ji bo civîna Komîta Distûrî. Yek ji opozisyona Sûriye
و یک جیج رژیما سوریه و یاسسیان تایبت برخستن جواکا سویل ین سوری. لیتانها ولاتن گرانتیدار لسر دابش کرنا ناوین رخستن جواکا سویل هف نکرنه. گوبریاره هر سی لیسته کارن خواه لجنیف دست پی بکن لگوری انجام کنگره دیالوگا سوری یک کل سوچی هات لدارخستن دداویا چله بوری ده. وزارت درو روسیا را گهاند که جدابونا راستقینه گروپین چکدارین بسر اپوزیسیونا میان رو واجه تروریستان بجار ادلب بداوینات یا ده کنگره که روزنامه‌وانی ده ماریا زاخاروفا بردفکا وزارت درو روسیا را گهاند که تاوی هولن جدی لسر جیب جکرنا ریکفتنا دنابرا ترکیه و روسیه بجار ادلب که ده حفظه ایلونا بوریده هاتا امذکرن لیتا نها گروپین چکدارین بسر اپوزیسیونا میان رو واجه گروپین تروریست و جدا نبویه هروها زاخاروفا اما جکر که هزین رژیم اسد ده هفتیا بوریده هجمار کولن چکدارن انیا النصره لگل گروپین دی دما که دخواستن جه ادلب در باسی بجار حلبه ببن تکشکاند. نتوین یگرتی مطرسیا خواج پیشروجا سوریه دیار کر اگر دانستان دن نگهشتن تو انجامان هفرسکار گشتی نتوین یگرتی کاروبار مروایی یان گلاند را گهاند که به هزاران سیویلین سوریه دور پیچ کری نجبر شرو پفچونن و به هزاران هنه نکارن وگرن باجارو باجاروکن خواه گلاند مطرسیا خواج روشان نهایا لپارزگاه ادلب دیار کر لیس بارکرو گوت کو او گشبینا کو دانستاندن و بسر بکبن. سروک پاسدارن ایرانی دبیجه ایران و هزن پارستنا آشتی بشین سوریه. تو پنجشنبه محمد علی جعفری سروک پاسدارن ایرانی راگهاند کل سر دخوازا رژیم سوریه ایران و هزن پارستنا آشتی بشین بجار ادلب و دورا باکور و روشالات حلب سربار کرکو بریارا ایران هجماره که دست نشانکری جهزن پارستنا آشتی بشین وان هر دو دوران و گوجه که ددما نهاده توشر و پفچون لسر لسوریه نینو اما جاجی کرکو حمو چکدارن ایرانین که لسوریه دمینن خو بخشنو پرانیاوان راوشکارن. جارك دن بالفرن هفيمانيا نفدولتي روجهالات گندوار ديرا زوري ارمانج کرن ده انجام ده هجمار کشتی و بریندار کتن. اجانسا سانایا بسر رژیم اسد و راگهاند که ده جارك دن بالفرن هفيمانيا نفدولتي لدجي داعشه بچکن کیمیاوی هر دو گندن البو بدران و سوسل گندوار ديرا زوري بمباران کرن ده انجام ده 23 ولاتین سویل هاتنا کشتن لگل کتنا هجمارک بریندار سرباری رودانا زیان مادی مزن. همان اجانس دازانین کروجا چوارشنبه جی بالفرن هفیمانیه به توپین گران تاخین سویلان له باجار هجین و باجاروک الشعفال روشالات گندوار دیر ازوری ارمانج کرو ده انجام ده جی 18 سویل جوان 8 زاروک و 4 جنبون هاتنا کشتن. رایخستنا قدا کرنا چکن کیمیاوی بریارا درست کرنا تیمکا پشکنی نجبوی دست نشان کرنا بر پرسیارن ایریشن کیمیاوی لسوریه کو بکار انین دا او کومیت جیوه ده صباتا 2019 دا دست بکاری خواب که. رخصتنا قدغه کرنا چکن کیماوی بریارا آوا کرنا تیمکا پشکنی نجبو دست نشان کرنا بر پرسیارن ایریشن کیماوی انگوتا وانبارن کو چکن کیماوی لسوریه بکار آنین دا. ریوبری نو یری خصنا قدغه کرنا چکن کیماوی فرناندو آریاس د کنگره کی روزنامه‌وانی ده له هولندا راگهاند کوتیمک پیشکنین بو دست نشان کرنا تاوانبارین دبر بکار آنینا چکن کیماوی لسوریه کوجده پسپوران پکته و بری کرنا هشته و ددنگان هاتا آوا کرن گوجی کوی اف تیم د دست پیکاس باتا 2019 هان دست بکاری خوب که آریاس سربار کر کو اف بریارهات پشتی ورگرتنا رخصتنا قدغه کرنا چکن کیماوی ده حزیرانا بوریده ده تلات نو کوج مافیویه بر پرسیارن کو ایریشن کیماوی انجام دانه دست نشان بکه. لیبرین ها دنه ارک رخصتنه دست نشان کرنا انجام دانه ایریشن کیماوی بو
انگو پشت راستکرنا بکار آنینا چکن کیماوی لیده دمانها ده جما فیویه کو پنجه تومته آراسته هر ولاتکی یانجی آلیکی یانجی کسکی بکه کو چکن کیماوی انجام دابن. اجانسا رویترز لسر زار ریوبر رخصتنا قدغه کرنا چکن کیماوی بلاف کر که او تیما پشکنینه یا کوهاتی آوا کرن و دسباتا 2019 هنده دست بلیکولینان درباری ایریشن کیماوی ینکو جه دسپیکا سالا 2014 هنده لسوریه هاتنه انجام دان بکن سربار کر که رخصتنا قدغه کرنا چکن کیماوی تو تاوان باران دادگهناکه لیتنه و ناسنامه یاوان دیار بکه و پشتره و ورن وگوهستنش باری خستنین نتوانیه گرتی تا که ورن سیزادان جالی وان و اره لگوری آمارین رخصتنا قدغه کرنا چکن کیماوی که دست پیکا سالا 2014 هنده تا نیسانا 2018 هن 309 ایریشن کیماوی لتواهی سوریه هاتنه انجام دان لرژیم اسد دام پیدانه ببکار آن لرژیم اسد دام پیدانه بکار آنیناوی جو چکن کیماوی را ناکه که او چک به تمامی جعالی کمیته ناف دولتی و هاتیه تکبرن. امریکای تایبەت ji بۆی سووریێ جیمز جێفری ڕاگەهاند و هەبوونە ئێرانێ di سوودیرەدا ئالیکار بوو و چەکدارên داعشی هەبن و داخویاکردن و دەما ئێران ji سووریێ دەرکەبێوی دەمێژی ڕێگری لە بەگەرا تیرۆرستên داعشê wê وەرێکردن. شاندەرê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê te kes kir li ser giringiya derxistina çekdarên Îranî jî Sûriyê û Îran tometbar kir bi yekî sedemên derketina Daişê di sala 2013 de. Şanderê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê James Jeffrey di Kongrekî Rojnamavanî de ragihand gosê armancên Amerîkayên sereke li Sûriyê hene. Ew jî têkbirina Daişê û kêmkirina astê şer û destpêkirina proseya siyasî هەروەها دەرخستنا چەکدارên ئیرانی ji Sûriyê. Jeffrey هەروەها balkişanser wêyekê gotêkbirina Daişê girêdayî derketina milîsên îranî ji Sûriyê. Gobgotina wî rola îranî alîkar bû li derketina Daişê de û tu caran aştî li Sûriyê bi dest nakeve eger rola îranî wekî xwe bimîne. Jeffrey serbar kir û got derxistina Îranê ji Sûriyê ne armancek leşkerî ji Amerîka re. ji ber got hebûna hêzên Amerîkî di Sûriyê de ji ber têkbirina Daişê ye. Lê derxistina çekdarên îranî ji Sûriyê û rêgiriyê li vegera Daişê bike di pêşa rojê de. Jeffrey di berdewamiya axaftina xwe de diyar kir ku rejîma Sûriyê wê daxwaz ji milîsên îranî kir ku derbasî Sûriyê bin û Amerîka pêşbînî dike ku rejîma Sûriyê wê daxwazê ji Îranê bike ku ji xaka wê derkeve. Jeffrey di dawiya axaftina xwe de eşkere kir ku hebûna Îranê di Sûriyê de ne di bercewendiyên kesekî de ye û hêvî kir ku Amerîka bikare hemî aliyan razî bike bi derxistina çekdarên îranî ji Sûriyê û diyar kir ku baweriya wî sizayên Amerîkî li ser Îranê û Îranê neçar bike ku ji Sûriyê derkeve. لەسەر داخوازە ژمارەیەک ڕێخستنێن مافێن مرۆڤان و داخوازنامەیەک لێ دژی بەرپرسیان ڕژێ ماسێت پێشکەشی دادوەریە نمسا کردبوون دادوەریە نمسازی ژالیە خۆڤە دەست بە ئەنجامدانە بە کۆلینان کرد. لسر داخوازا هجمارکه رخصتنین مافی مروان کل دیجی هجمارکه برپرسین رژیم اسد پیشکشی دادوریا نمسا کربون دادوریا نمسا دست به انجام دانا لی کولینان کریه. ده داخوانیه که ده رخصتنین ناونده اوروپی با مافی مروان و مافی دستوری و ناونده ناو دولتیج با جبجی کرنا مافی مروان و ناونده سوریه یا و کولین نیاسایی و ناونده سوریه جبو راگهاندن و آزادیا نرینه راگهانده که دادوریا نمسا دست به انجام دانا و کولینان لی دیجی 24 برپرسین رژیم اسد کوب انجام دانا تاوان جنگی تومتبار کریه. ده داخوانی آوان ریخستنی نافدولتی ده هاتیه که 24 برپرسیارین رژیم اسد تاوان جنگی انجام دانه. هروها به هزاران سیویل کجالی رژیم اسد و هاتبون گرتن دبن اشکنجه ده و بشیوه کی هوانه کشتنه. ریخستنین نافهاتی داخواز جو حکومتان امساکرنه که همان پینگاوین المانیا و فرنسا دماکو بریارا دست سرکرنا برپرسیارین رژیم اسد درکر بگربر. دادوریا فرنسا دی دسپیکا وی مهیده یا دشنامه یک نافدولتی لدیجی 3 مزنه برپرسیارین رژیم اسد درکر کو علی مملوک سروک اوفیس اولهیه نتویه سوریه و جمیل حسن ریوبر اولهیه اسمانیه سوریه و عبدالسلام محمود سروک بشه لکولینان دولهیه اسمانیه رژیم سوریه دبون. دوی یادشنامه ده فرنسا تومتین انجام دانا توان جنگی آراستی وان برپرسیارین رژیم اسد کرن. هروها تومتا بنچاف کرن و کشتنا سیویلان بن اشکنجه ده آراستی وان کرن. و جالی خواه آلمانیا دمها ایارا بوری ده یادشنامه یک نافدولتی لدیجی برپرسیارین رژیم اسد درکر.
و ناوی جمیل حسن ریوبری اولهی اسمانی سوریه دیادشنامه آلمانیا ده هبو. لباجار مرسین یه ترکیه پیشبرگی که فوتبال جزاروکن کردن بنابراین روجاوی کردستان انگوی سوریه ببورن هاتا درخستن و 8 تیمن فوتبال و بهتری 100 زاروکی کتی ده باشدار بو بریوچو. به انسیاتیوکش عالی هنجوان روجاوی کردستان و جرامان گزاروکن مهیویا پیش روجنه. ایرو لباجار مرسینا ترکی پیشبرگی گوگا پیان آ کاتگوریا زاروکان هاته وکرن. بناوه پیشبرگا سترکن پیش روجه. پیشبرگ جحیش تیمان پیکته و 100 زاروکی لخوا دگره. و مرجع سرکه جبونا بشتار بونه دویگ دمنه کسی دخوازه بشتار ببه که می 18 سالان به و جپنابر سوری و روج آوای کردستانه به. اما دست في دوري كير ودورة ما اختيار كير الشباب امي جينج عملوا وانج حجدان وجي ضابه ام غزن مواهب وان در كيفن ام كوانبن وان درخن باوي نجومي جن بتفكيري وان نري سر جغوري نري سر حربي نري سر صالح رونقن دغوازيا مجوان انه د توبه دا بن خواندني خدا بن ام في اوريكاري بون ربكن بسدما درفتن خوین هیسان و سینوردار ریوبریا پیشبرک گازیا پارتیان و ریخستن گوبکار و بار پنابران و مجول دبند که جبو آلیکاریه تا گو کارکی مزنتر و بباندورتر پیشکش بکن جزاروکان را. و دخوازیها مج منظمان ج پارتیان ج تشکی آلیکاری ما بکن و ام صرف و فعالیه ریاضیه چکن ام خوردان را دستک بن خون و هیوین زاروکان حرتم جه تمنه وان مسترن. هر یک جوا زاروکان خوناوان گو ببن نافدار دگوگا پیان دا. وک لیستکوان نافدار میسی و رونالدو و ده تیمن جهانی دا بلیزن. فرق جوانا دلیزمه. امیرو اتنفده که دوری دلیزنه مدی دوری چید کنه مادن اشتراک کن سبی امی پیشتاب کن ام وگرنه نکو منشنه سبی ام ورجی فرقه چه کن مستقبلی کی سبی هر دولت را بیزن سرکفتن جی آرابه. جماورک جپنابران وکو پشتگیری جوه چالاکی را آماده بون. و دناو وان دا باو و براین وان زاروکان و او جوه چالاکی گاوک باش دبینن. هیرو المرسینه دورک چه بی فکروکا نیه فکروکا خوشه شباب بلیزن نوشین بلیزن شخانجی مازنه فکروکا جی پر خوشه بروگیم تیو دریزه فکر عجبم برای خاطر به دوری پیش ورکر و ان شاء الله گی پیش توارم مستقبلا لعبی من خوش به نوی کومانی تشتکی چیکن ریادی به کوچه تیزانین گل باجار مرسینا ترکی در دورا 250,000 پنابرن سوری و روج آوای کردستان دجین و گلک چالاکی هاتنه لدارخستن لی او یکمین چالاکیه گوشبونا زاروکان تیل دارخستن. بری به داوی هاتنه دوباره سرنوشا. به هلکافتا سربست بردان خبرکار عبدالرحمن آپو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کۆنە گشتبۆی پێشوازیکردنێ لە سەرکردە و خەڵکێن ڕۆژاوای کوردستانê بەدا و تەبایە سەرکردە و چین و توێژێن ڕۆژاوای کوردستانê بە گەرمی ڕوو لە کۆنێ پێشوازیکردنێ کردن. طاهر سبوک سکرتێرە پارتیا دموکراتی نیشتیمانی کورد لە سووریا دەبێژێ گرتنە خەباتکار و وڵات پارێزان مینە عبدالرحمن ئاپۆ زیانێ بدۆزە کوردی دەگهینێ. لەسەر ڕێیا دێرکێ بویەرەکە هاتن و چوونێت چێ بۆ دە ئەنجامێدا دوو کەسان ژیانە خۆش دەستدان و ڕاوشکارێن ئەمریکی بریندار بوون. رووسیا دەبێژێ حتاوەکە ئیرۆ لە باژارێ ئەدلبێ ئۆپۆزیسیۆنە میان ڕەوژە ئۆپۆزیسیۆنە تۆندڕە و نەهاتیە جوداکردن. هەر شاد و بەختەوەربێن.